Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze bakunzi ba Rubavu Buy and Sell. Murakaza neza kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Niba uri mushya ukanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ubaye unadukurikira buri munsi utarakora subscribe, please do subscribe, ukore kunzogera, unaliking video, unasharing kugira ngo tujye tubana n'abantu benshi batandukanye, tubashe no kugera ku bandi baba batamenye amakuru tuba twabazaniye. Udukurikira mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, ukomeze kugubwa neza. Rero nkubwira ko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga wadusangaho kuri TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hose amazina namwe, ndetse no kuri LinkedIn ni Rubavu Real Estate. So hano nkuko mbibona rero ndi mu muhanda, ngira ngo muri background yanjye murabona ko uyu muhanda urimo urakorwa, uri gushyirwamo kaburimbo. Hano ni muri Rubavu, muri Ngugu. Ni quartier iri gutera imbere, iri kuzamurwamo amakadastere meza cyane kandi manini, kubera ko hano hagiye kunyura umuhanda wa kaburimbo. Ni ahantu abantu bari gushaka ari benshi. Aha hantu rero mpabazaniye ikibanza, ngira ngo ndambuka tugenda tukirebane. Ni ikibanza kinini gifite metero kare 310. Iki kibanza kiri ahantu heza, kiri ku muhanda. Ikibanza ni iki, gifite metero kare 310, zoning area ni R1, kandi turi kugitangira amafaranga make ugereranyije n'ahantu kiri, ugereranyije na quartier kirimo. Turi kugitangira miliyoni 16. Ukaza ugatwara iki kibanza, ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mitasiyo. Ni minota mike kugira ngo ugere kuri centre ya Buhuru. Ni ahantu heza cyane, ni mu mujyi. So duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se kuri ekara. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, kuri TikTok, kuri Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Amazina namwe ntago tujye tuyahindura, ni Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Usibye n'ibyo tubafasha kugura no kubigurisha. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo tubafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha gutura ahantu heza, tukabafasha kuba ahantu h'inzozi zanyu, by'umwihariko mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Waduhamagara, watwandikira ahariho hose, kuri WhatsApp, message isanzwe, ku mbuga nkoranyambaga, hose tuba duhari ku bwanyu. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.